Zwifuwo ḓo fana na vhathu na zwone zwi khou pfa masiandaitwa mufhiso wo kalulaho. Vho-rabulasi-vhafuwi u khou amba uri vho kombetshedzea u dzhia maga a u vhona uri kholomo dzavho dzi khou dzula dzi na maḓi u itela u fhungudza masiandaitwa a mufhiso uyu wo kalulaho. Khote ono o na le malwetse a mantsi. Malwetse a ntha ha metsi a seo mo teng ga dipolasi ke mo dikgomo di tleng go bona di phaphalala dinko o itse gore dintshotane tsa tsone ko teng di dry gore a gore di shota metsi. Mongwe professor wa khethekanyo ya zwifuwo ngeyi University ya Northwest u khou ṱuṱuwedza vho-rabulasi-vhafuwi uri zwifuwo zwi ṋewe maḓi manzhi musi zwo no ranga zwa ṋewa zwiḽiwa. This time of the year it's windy and the temperatures are high. And that causes stress on the animals. I think it's important that the animals get an opportunity to go into the shade. Secondly, there should be sufficient water available. And if possible, the water should be cool. At this time of the year, we usually have a shortage of grazing. So your roughage, feeding your animals roughage is very, very important because we must remember we're working with ruminants. And if they don't get roughage, we can feed them as much concentrate as we want to, they will still die. Vha tshumelo ya u bvumba mutsho fhano Afrika Tshipembe vha ri muya uyu wa u fhisa u ḓo bvela phanda u swika ḽavhuṱanu.